Ngwatanio ya maspika na memba mambunge cia county MCAs County Assemblies Forum CAF yenda mbunge nene na ila ya seneti kwatania kwisila useobia wa mia o milumu ya kwaka uthukumi wa ma-MCA na kwikithia kana mwene nthi kuu ya nthi ni watetheka kimaendeleo nthini wa kikalo cha mwaka uma cha maspika na ma-MCA wabulini wa CAF nimetikila na bena batamu nene uthukumini wa mbunge cia county utuye kwenesa kiilobia ni kwithwa serikali cia county nizo ciambe lainini wa uthukumi kwa kila mwene nthi. Benjamin uthukumi kwa mwene nthi no ilevinda yonthe kumukonya umwene nthi CAF nthini wa kigalo kiikwi umuthi ni alumililia vata wa ene nthi vinda yonthe kukonya nthini wa miradi ya maendeleo ila ikwikwa kuya mashinani ni mubiana ni mwana magavana maende ya kukonsult andu ala masakuitwa ni ene nthi na maimauzi katika maendeleo no kana uthukumi ula wipo ithi project ila siethwa ni sustainable na andu nimeusitikila na nisi ku make sense nisi ulikana na mahitaji mandu ti project si usobe wabisini na siatu akula kwenda witha itona kuendewa na kuthukuma maspika na ma-MCA ameweta vena vata wa miao isewe meso ya kuikithia uthukumi wo ni wailo kuisilina andu cia mwatha ta World Fund ndibaile kwithwa na uru kana uthasio wa county assemblies sieke kubithi wa rupando la wa executive ila mekwika maundu ala mokwe county ni muya wala we katika senate lengi ni ya kuseubia muya wala wa intergovernmental relations no kana bwise kwithwa wala council of governors makomanete na president ila ito summit na sio itengo cia county assembly si katika nzamesu na maana na nisia serikali cia nthi na serikali ila cia ku ilobi undu si uthukuma na si kwenda kwithwa pamwe nithie in the lower cadre thini wa the six pieces na to the most lower cadre nithie tubikia mwene nthi kwa bakube nithie twitha twisi malelo kula mena mathina siwe kula sina thina na nithie twamukia wani ene nthi mabatani kibathukanganio andu ala ma representitwe ni governor no mo ma representitwe ni MCA andu ala ma representitwe ni MCA no ma representitwe ni MP wa kisio kila MCA usumete na ithi tete asiati nikana MCA withie no kwigwika we aula unu utethia no useo duties ciake tondu tisisi akethiwa na kindu cha kuthukuma no tona utuma muundani no ile munenga yembe utona utuma mundu muundani akaseeka awa no ile munenga mukasi ningi mukasi enda usiana chau kaundi mbingi sithiro itumia public participation kana kuetene nthi vamwe kumya maoni mo evindani usewa budgets itambile akathi wa muno kwa umboje la jitu ni nundu yu magavana serikali ya Kenya ni kwisila mobea wa the judiciary nuna leile CDF lakini CDF na mbesa inge sietwa affirmative na inge sietwa GAF ni siekiwe kwiko wakati ibani na yubo twikwa cia ondo ila report yandikitwe ya NADCO ila ya tongo iguo nondongo imo cia kuitwo kambani tuyacia kana twenda report yesu yesiswe nensa na ciendu icio cijoka kuimplementiwa paya mbungeni pekiwe kindu kitwa World Development Fund kwa ma MP menyumoka kuya misi mome tethesi ma MCA na ithi tukwa ma MP muikethe mwina wia na itu tuikwenda ibela icio cienyu tukanewa 50 million kana 30 million kwa World Development Fund tutetheane cia kukuna wia mwingi na withia waka kilasi kimwe na kwa nina kakingi kimwe cha nasale kikalo kini kivikitwe ni governor wa Murang'a Irungu Kang'ata na senator wa county Lovie Edwin Sifuna alama thanga cia mbunge cia county CKVT kumuthukuma mwene nthi ciatite miao Senator Sifuna ni waweta kindu kisio muno cha kwacha kana ni mutwa miswada katika Senate ni kana weza kwithia mbesa ni ciacioka kuya county assemblies nundu devolution ikweto ni county assemblies na kindu kila important ayube na kwani kotini ulwa bursaries yugutwika kana counties tero nengane bursaries nitikuona kienda kuumisia andu maitu muno kwa wi assemblies cia kwara nundu noona kindu kiende nitikuona maundu maende nesa na indi o example isi anengana ni wa Kang'ata Isaac Kang'ata wa Murang'a ni wisi devolution undu ya ile wako vilingwa mauvo kumavamu sini Lovie nito wa Benjamin na Mwakam.